Rero tubaye ikaze kuri Satya TV official ndetse na Rwagakoco Live TV, ngira ngo muri kubona noneho ukuntu hano rwose ari uburyo. Iyi rero ni BK Arena ndetse na Stade Amahoro i Remera, n'uburyohe muri uko kwezi kwa karindwi rwose. Yes, uko kwezi kwa karindwi rero turaba duseruka twirebera umupira rwose uzabuhuza ibihangange by'abarigendi ba hano mu Rwanda ndetse no ku isi yose. Ngira ngo rero murayibona ko Stade Amahoro rwose iri tayari, iri kwaka amabara meza cyane. Mu minsi mike rwose turaba turimo tubyinamo hano, tubyina intsinzi n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, twinjoyinga ibikorwa tumaze kugeraho. Rero iyi ni Stade Amahoro rwose i Remera, murabona ko imaze kuryoha ku mugoroba rwose. Ahandi murabona ko ari hahandi hitwaga mu Migina kera, ubu ngubu hamaze kwitwa mu Migisha. Yes, reka dukomeze rero tubifuriza ibihe byiza mwese, kandi rwose mujye mudufasha mukande subscribe. Bye bye.